Data ukiranuka uri mu ijuru, tunashukuru kwa ajili ya nafasi ya pekee asubuhi ya leo. Tushimiye uyu mwanya w'ingenzi uduhaye muri iki gitondo. Tunaomba ututangulie kwa kila hatua tuliofikia. Turagusaba kugira ngo tuyobore kuri buri ntambwe tugezeho, hata hatua zilizoko mbele yetu, kandi ibisigaye imbere yacu mkono wako ututangulie. Ukuboko kwawe kutugenda imbere. Katika jina la Yesu, amen. Mu izina rya Yesu, amen. Turashaka gushimira Imana kubera umwanya w'ingenzi muri iki gitondo. Mkutano ni mkubwa, iteraniro ni rigari. Sifa zimurudie Mungu wetu. Icyubahiro ni kibi cy'Imana yacu. Majina yangu naitwa Leonard Jeremia. Amazina ye nayo yitwa Yeremia Leonari, kutoka Mwanza, Tanzania. Turutse Mwanza mu gihugu cya Tanzania. Ni mara ya 3 kuingia katika nchi hii. Ni inshuro ya 3 ageze muri iki gihugu. Tukishirikiana katika mikutano na kazi mbalimbali. Dufatanya mu materaniro no mu mirimo itandukanye. Mungu aendelee kutubariki. Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Tulipoondoka Tanzania tulikuja na salamu. Igihe twavaga muri Tanzania baduhaye intashyo. Kwa hiyo salamu na mimi nazifikisha kwa jinsi zilivyo. Rero izo ntashyo nzibashikirije uko zakabaye. Lakini vile vile nina familia imewapa salamu ya kwamba jamani, salimieni ndugu zetu maana kanisa la Mungu linaundwa na familia. Ariko nanone afite umuryango kandi itorero rigizwe n'umuryango, naryo ryamutumye intacyo, mbese murazakiriye. Amina. Amina. Asante. Murakoze. Basi kadiri tunavyoendelea na masomo yetu, uko tugenda tujya imbere mu byigisho byacu. Somo la kwanza limepita likiwa limeletwa na ndugu yetu kutoka katika nchi ya Kongo. Ikigisho cya mbere cyabanje kirarangiye cyari twigishwaga na mwene data uturutse Kongo. Somo lilikuwa linasema vita ni vyepesi unapomfahamu adui wako. Ikigisho cyatubwiraga ngo intambara iroroha iyo usobanukiwe n'umwanzi wawe. Na kweli utakavyokuwa umefahamu mazingira ya adui wako, kandi koko numara kumenya imyitwarire yo muhanganye, vita inakuwa ni nyepesi kwa kweli. Intambara yamaze koroha, maana utajua mbinu zote, kuko ushobora kumenya uburyo bwose na kila hatua anayoingilia, ndetse n'intambwe yose ateye. Asante kwa ajili ya ndugu yetu. Murakoze, arakoze mugenzi wacu kwa ajili ya somo la asubuhi ya leo. Kubera ikigisho cya mu gitondo. Somo tunalokwenda kujifunza asubuhi hii vile vile, ikigisho rero kigiye gukurikiraho tugiye kwigana, linasema hivi. Iratubwira ngo dhambi, icyaha na jinsi Yesu anavyotuliza dhoruba. Nuko Yesu aturisha umuraba. Ninarudia tena. Nasubiramo. Dhambi, icyaha, na jinsi Yesu n'ukuntu Yesu anavyotuliza dhoruba. Ajya turisha umuraba. Twende vizuri na tuangalie tuone jinsi Mungu wetu alivyotuumba. Reka tujye mbere turebe ukuntu Imana yacu yaturemye. Mungu ametuumba vizuri na kwa utaratibu mzuri sana. Imana yaturemye mu buryo bwiza kandi kuri gahunda nziza. Lakini Mungu akuhusika na dhambi. Ariko Imana ntiyagize uruhare mu cyaha. Alitupa nafasi ya pekee katika maisha ya mwanadamu. Yaduhaye umwanya w'ingenzi mu mibereho y'umwana w'umuntu. Tutakwenda haraka tuangalie Biblia. Turajya mbere turebe Biblia. Katika somo hili nitaligawanya katika vipengele 4. Ikigisho cyacu kiraba gifite imigabane 4. Sehemu ya kwanza ya dhambi, igice cya mbere kiraba kigizwe n'icyaha, itakuwa na vipengele 2. Nuko na iyo ngingira bifite ibice 2. Na sehemu ya pili vile vile itakuwa na vipengele 2. Kandi n'igice cya kabiri kiraba gifite ingingo 2. Lakini Mungu atatuongoza tu tutavimaliza vile vipengele. Ariko turizera ko Imana iri butuyobore izo ngingo tukazirangiza. Sehemu ya kwanza ambayo ni dhambi, icyambere ari cyo cyaha, tutaangalia dhambi ni nini. Turibaza ngo mbese icyaha ni iki, na jinsi mwenye dhambi anavyomhitaji Kristo, n'ukuntu umunyabyaha akeneye Kristo. Lakini sehemu ya pili tutaangalia jinsi Yesu anavyotuliza dhoruba. Noneho icya kabiri turareba ukuntu Kristo ajya turisha umuraba, na jinsi anavyoituliza dhoruba na vipengele vyake vitakuwemo ni 2 vile vile. No muri ubwo buryo Yesu aturisha umuraba na mwo haraba hari n'ingingo 2. Basi tuanze kipengele cha kwanza. Reka dutangire kuri iyo ngingo ibanza ya dhambi ni nini. Icyaha ni iki? Dhambi ni nini? Icyaha ni iki? Katika kila kitabu cha Warumi, mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, ili tupate maana ya dhambi, kugira ngo tumenye ubusobanuro bw'icyaha icyo ari cyo, anasema katika Warumi 7, mu Baroma igice cya 7, Warumi 7 fungu lile la 7, Abaroma 7 umurongo wa 7. Tusemeje basi? Tuvuge iki?
Torati ni dhambi? Amategeko ni icyaha? Asha. Ntibikabeho. Walakini nisingelitambua dhambi ila kwa sheria. Icyakora simba naramenye icyaha iyo nta bimenyeshwa n'amategeko. Kwa nisingelijua kutamani. Kuko sinari kumenya ntaba naramenye kwifuza. Kama Torati isingelisema usitamani. Iya amategeko atavuga ngo ntukifuze. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri. Ariko icyaha kibonye kito mu mategeko ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Niko gukorera muri nje kwifuza kose. Kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Kwa amategeko aho amategeko atari icyaha kiba gipfuye. Narudia kipengele hicho, kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Ndasubira muri iyo ngingo ya mategeko yadahari kuko icyaha oya haravuze ati kwa maana kwa mategeko aho amategeko atari icyaha kiba gipfuye. Asante sana. Tunataka tuone habari ya dhambi, maana ya dhambi hasa inazungumzia nini? Turashaka kureba ubusobanuro bw'icyaha. Icyaha ni iki? Maana kusingeri kuwepo sheria kusingeri kuwa na dhambi. Iyo hataza kubaho amategeko icyaha cyari kuba kitariho. Kumbe kama kuna sheria na dhambi imeingia, basi kuna uvunjivu wa sheria hiyo. Kuko rero habaye amategeko nanone hakabaho icyaha, no kuvuga ko amategeko yishwe. Kumbe dhambi ni uasi wa sheria. Noneho burya icyaha no kwica amategeko. Na kama dhambi ni uasi wa sheria, tumekiuka taratibu zote za mbingu. Kandi niba icyaha ukica amategeko, gahunda y'ijuru yose twarayishe. Hiyo ndio maana ya dhambi. Ubwo nibwo busobanuro bw'icyaha. Lakini Mungu akumuumba mwanadamu akiwa na asili ya dhambi. Imana ntabwo yaremanye umuntu icyaha. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa na hali nzuri na kamilifu kabisa. Imana yaremye umuntu mu buryo bwera kandi butunganye. Mwanzo 1 igitabo cy'itangiriro igice cya mbere anazungumuza hivi. Haravuga hati lile fungu la 26 umurongo wa 26 anasema maneno yafuatayo. Haranditse hati Mungu akasema, Imana iravuga iti, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, tureme umuntu agira ishusho yacu, kwa sura yetu, ase natwe. Ninataka maneno hayo tuyarudilie tena kidogo tuone jinsi yalivyo. Ndashaka ayo magambo tuyasubiramo gatoya tukayumva neza. Mungu aliposema kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu, Imana yavugaga ngo reka tureme umuntu ku ishusho yacu. Mwanadamu aliumbwa akiwa ni mkamilifu. Umuntu yaratunganye, akiwa ni mkamilifu katika hatua zote, ari imbonera muri byose. Na katika ule ukamilifu, no muri uko kuzura kwe, kulikuwa na maadili ya Mungu yote. Nukuvuga ngo ibigize Imana byari muri we. Na hayo maadili ya Mungu yote yaliyokuwa ndani ya mwanadamu, kandi izo ngeso z'Imana zari muri we, ndiyo yanatuelekeza katika Warumi 7. Nibyo bitwerekeza mu Baroma igice cya 7, ya kwamba asingelitambua dhambi, bisobanuye ngo ntiyari kumenya icyaha kama sheria isingelikuwepo, iyo hataza kubaho amategeko. Sasa kumbe mnaona ya kwamba mwanadamu aliumbwa akiwa mkamilifu. Murabona yuko umwana w'umuntu yaremwe atunganye. Ukamilifu wa mwanadamu, ubutungane bw'umuntu, ni ile sheria ambayo mwanadamu aliumbwa kwayo. Nuko umuntu yarasa naho aboheranijwe n'amategeko. Biblia imeelekeza vizuri sana katika fungu hilo la 26. Ibyanditswe bituyobora neza kuri umurongo wa 26. Tumfanye mtu kwa mfano wetu, tureme umuntu ku ishusho yacu, kwa sura yetu, ase natwe. Na katika sura hiyo ya Mungu, muri uko gusa n'Imana, na kwa mfano wa Mungu, no kumera nkayo, aliweka kila hatua ambayo mwanadamu alistahili aishi kwayo. Yashizeho buri ntambwe umwana w'umuntu yari kugenderamo. Lakini mnaona muovu jinsi alivyofanya sasa. Ariko murabona ukuntu umwanzi yabigenje. Ile sura ya Mungu, ya shusho y'Imana, ule mfano wa Mungu, kwa gusa nayo, Shetani alipowasi kule mbinguni, Satani amaze kwigomeka mu ijuru, akaona wivu mwanadamu ataendeleaje kufanana na Mungu na mimi nimefukuzwa kule mbinguni. Agirisha umwana w'umuntu atazakomeza gusate n'Imana, nje naraciwe mu ijuru. Ndiyo maana alipopita katika sayari zingine zote, niyo mpamvu amaze kunyura mu yandi masi yose, asipate hifadhi, ntabwo yahabonye ubwihugiko. Na alipopata hifadhi katika sayari hii, amaze kubona ubwihugiko muri iyi si ya umubumbe wacu, basi alipopata hifadhi, basi akaweka sera zake katika dunia hii. Noneho ibitekerezo bye na gahunda ze abishyira muri iyi si. Lakini alipata hifadhi kwa sababu mwanadamu alikubali mwenyewe kumpa hifadhi. Ariko yabonye ubuhungiro kuko umwana w'umuntu yabumuhaye. Na alipompa hifadhi na kutaka kumsikiliza, tayari dhambi ikapata nafasi. Yari amaze kumucumbikira no kumutega amatwi, icyaha kiba kibonya kito.
Mwanzo 3 inatupa taarifa mu itangiriro gatatu haduha ayo makuru. Baada ya Hawa kufungulia mazungumzo amsikilize. Mu gihe umwana w'umuntu yaramaze gukingurira amatwi ye kumva ibishuko by'umwanzi. Mwanzo 3 fungu la kwanza mu itangiriro gatatu murongo wa mbere hadi lile fungu la 4 kugeza ku murongo wa 4. Basi nasoma. Leka asome. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, hati hivi ndivyo alivyosema Mungu, musile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema musiyale wala musiyaguse, musija mukafa. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti, nukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kubzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira uwo mugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi ko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Kumbe dhambi ilipata nafasi baada ya sehemu ya pili kufungulia mawasiliano. Noneho burya icyaha cyabonye akito mu gihe umwana w'umuntu yaramaze gukingurira ibitekerezo by'umubi inzira. Na nyoka alikuwa ni mwerevu sana, kandi inzoka yari ifite uburiganya bwinshi. Kumbukeni, mtu anayetaka kuangusha kundi lazima awe na ila anazozifahamu vizuri sana. Mwibuke yuko iyo umuntu ashaka kugusha itsinda aba agomba kuba afite uburiganya runaka. Na ndiyo maana shetani aliposhuka duniani hapa pamoja na ila zake akafahamu mazingira ya dunia na alikuwa anafahamu mazingira ya mbingu. Niyo mpamvu Satani kugira ngo agushe isi yara afite uburiganya, azi uburiganya akoresha mu isi, azi nuko mu ijuru byifashe. Katika hatua hiyo mwanadamu akaingia katika dhambi. Binyuriye muri iyo ntambwe umwana w'umuntu agwa mu cyaha. Zaburi 1 Mungu anatuambia maneno yafuatayo. Muri Zaburi gice cya mbere ibyanditswe byera bitubwira ya magambo. Daudi ametuandikia vizuri sana katika shairi lake hilo. Daudi yatwandikiye neza cyane muri iyo mirongo. Fungu la kwanza linasema, Zaburi gice cya mbere murongo wa mbere haravuga, 1:1, heli mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abari, wala kusimama katika njia ya wakosaji, hahagarare mu nzira y'abanyabyaha, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, ntiyicarane n'abakobanyi. Kumbe sikilizeni wapenzi, noneho bakundwa mutega amatwi, tunapojifunza habari ya dhambi, mu gihe twiga ijambo ry'Imana, kuna kuwa na ira na njia ambazo kwanza mwanadamu anazifikia, lakini baada ya kuwa mwanadamu mwenyewe ameamua. Hari uburiganya umwana w'umuntu yanyujijwemo ariko abihisemo ubwe. Lakini Mungu ametupatia nafasi ya pekee kila mmoja kwa utashi wake. Ariko Imana yaduhaye umwanya w'ingenzi buri wese binyuriye mu bushake bwe. Daudi alipoliona hili, Daudi amaze kubibona, leo anatufundisha kama alivyofundisha kipindi chake kilichopita. Uyu munsi aratwigisha nkuko yigishije abo mu gihe cye. Na ndiyo maana unapoona kuna maana fulani ambapo kuna ufa umetokea, niyo mpamvu mu gihe cyose ubonye ahantu hari akanya mu mibereho yawe, ni heri uwe makini sana kwa ajili ya kutembea pamoja na ufa huo. Ubukwiye gukoresha ako kanya. Ndio maana fungu la kwanza limeandika la Zaburi 1. Niyo mpamvu muri Zaburi 1 umurongo wa mbere hatubwira, eli mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi. Unajua Hawa, ati wibuke yuko Eva kabla ya dhambi haijaingia katika akili yake, sikilizeni, mbere yuko icyaha kinjira mu mutima wa Eva, maraika Mungu aliwatuma kwa ajili ya kudhuru ile bustani. Abamaraika batumwe muri iyo ngobyi, lakini kuyigenderera. Akawaambia, abamaraika baramubwira bati, unajua uwe makini. Amubwira bati uzitonde, kuna mtesi ameangushwa hapo. Hari umuriganya waje muri iyi si, lakini muwe makini sana musiachane. Rero muzitondere ntimugatandukane, na muwe makini sana musije mukamsikiliza, kandi muzitonde mutazamutega amatwi. Maana katika kusikiliza unampa akili na hisia zote na anaziteka. Uko uyu umaze gutega amatwi ubwenge bwawe buhaye wo wumva. Kila kitabu cha maandiko ya awali, igitabo cy'inyandiko zibanze, kimetupatia taarifa hiyo, cyatuhaye makuru. Lakini vile vile kitabu cha Pambano Kuu kimetupatia taarifa hiyo. Ariko nanone igitabo cy'intambara ikomeye
kirakomeye kirabivuga. Ninawapatia vitabu tu sitavisoma kwa sababu muda ni mchache hapa. Ntabwo ibyo bitabo ndibisome kubw'umwanya muto. Lakini Zaburi vile vile Mungu akampa nafasi ya pekee Daudi kwa ajili ya kutufunulia jambo hilo. Ariko nanone Dawidi Imana imuha ubwenge ngo aduhishurire aya magambo. Heri mtu yule asiyekwenda. Hahirwa umuntu utagendera. Asiyekwenda, sikilizeni vizuri. Utagendera hehe mubyumve neza. Na tulijifunza jambo hili kwa makini sana. Kandi iri jambo turyumve neza. Na ndiyo maana utaona ya kwamba watu wanaomeguka kutoka katika makundi ya watu wa Mungu, niyo mpamvu abantu bakunda kugwa bavuye mu buntu bw'Imana. Kama usipoambiwa na mwinjilisi, mu gihe cyose utabwiwe n'umubwiriza butumwa, mzee wa kanisa cyangwa umukuru w'itorero, mushiriki mwenzako cyangwa umwizera mugenzi wawe, na ukamsikiliza vizuri, ntumutega amatwi neza, unaweza ukaenda mbali. Ushobora kuja kure. Maana atakwambia uwe mwangalifu, kwa sababu sauti inayokuja sio filimbi ya Mungu ila ni filimbi ya shetani. Uko ashobora kuguha imibura akakubwira ati ibyo ugiye kumva ntabwo ari filimbi y'Imana ahubwo ni ya Satani. Maana hawa angeliziba masikio yake na wakaambatana vizuri na Adamu, ili jambo uwele tungekuwa tunazungumza lugha nyingine kwa sasa. Iyo ataza gutega amatwi umwanzi kandi ntatandukane n'umugabo we, ntabwo tuba turi aho tugeze ubu ngubu. Na ndiyo maana tunapoendelea kuelekea katika safari hii ya kwenda mbinguni, niyo mpamvu igihe turi muri rugendo rujya mu ijuru, tunahitaji tuwe waangalifu sana. Dukeneye kwitonda. Dhambi ni mbaya. Icyaha ni kibi. Dhambi inatesa. Icyaha kiragora. Dhambi inamsurubisha mwanadamu. Icyaha kiyakibambisha umwana w'umuntu. Ile sura iliyozungumzwa, iyo ngingo yavuzwe, ndiyo maana mnaona ya kwamba niyo mpamvu mubona yuko kila atendaye dhambi, buri wese ukora icyaha, ni wa Ibilisi, ni wa Satani. Unajua sura hiyo inabadilika. Iyo umuntu amaze gukora icyaha no mu maso harahinduka. Si kwamba mnamuona Labani atakuwa na sura yangu, ati suko Labani yagira ishusho yanje. Maana yake ni kwamba akili na utendaji wa Mungu unatoka katika akili za mwanadamu. Ubwenge no gukora kw'Imana bihita biva mu muntu. Lakini utakuwa umebaki na sura yako ambayo Mungu amekuumbia. Wewe ugasigarana koko ishusho Imana yakuremanye. Sura ya Mungu tunayoizungumzia na ambayo imezungumzwa katika Biblia, ishusho y'Imana tuvuga ari inavuga muri Biblia, ni ile tabia ya Mungu anayotembea nayo mwanadamu. Ni ya mico y'Imana umwana w'umuntu agenda. Lakini tabia ya Mungu imezungumzwa katika Zaburi moja, hiyo fungu la pili. Ariko iyo mico y'Imana ivuzwe muri ico gitabo cha Zaburi. Fungu la pili linasema hivi: igice cha mbere wa murongo wa 2, bali sheria ya Bwana ndio impendezayo, au amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, na sheria yake uitafakari mchana na usiku, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, uzao matunda yake kwa majira yake, imbuto zacu igihe cyacho, wala jani lake halitanyauka, ibibabi byacho ntibyuma, na kila alitendalo litafanikiwa. icyazakora cyose kizamubera cyiza. Je, tunaelewana? Fungu hilo la 3 limetuonyesha uzao matunda yake kwa majira yake. Murongo wa 3, cheri imbuto zacu igihe cyacho. Sheria ya Bwana inapokaa katika maisha ya mwanadamu, iyo amategeko y'Imana ari mu mibereho y'umuntu, iyo sheria, ayo mategeko ndiyo inamuumba mwanadamu, niyo arema wa muntu, ndiyo inampa ukamilifu, niyo ubutungane, ndiyo inamrudisha katika sura ya Mungu, niyo amugarura mu ishusho y'Imana, ndiyo inampa namna ya kufanana na Mungu, niyo amushoboza gusa n'Imana, iliyozungumzwa katika Mwanzo moja. Aribyo byavuzwe mu itangiriro rimwe. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya dhambi. Icyo ni cya gice cya mbere nababwiye cy'icyaha. Lakini sehemu ya pili, reka rero turebe igice cya kabiri, jinsi mwenye dhambi anavyomhitaji Kristo. Uko umunyabyaha akeneye Kristo. Jinsi mwenye dhambi anavyomhitaji Yesu. Uko umunyabyaha akeneye Yesu. Ni mimi na wewe, ninje namwe, tunahitaji kubwa la kumhitaji Yesu Kristo. Dufite amakene cyane yo gukenera Kristo. Lakini twende vipi? Ariko noneho tumusange dute? Kitabu cha Njia Salama, igitabo cyo kugana Yesu, ni kitabu cha roho ya unabii, ni igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, ile sura ya pili, ikigisho cha kabiri. Kwa wale wa Kiswahili ni ukurasa wa 17. Kwa bafite Igiswahili ni page ya 17. Kuendelea mpaka ule ukurasa wa 23. Birakomeje kweza kuri 23. Nitasoma maneno machache. Ndasoma mwa magambo make. Hapo mwanzo binadamu alipewa uwezo bora na ubongo uliotimamu. Uhereye kera Imana yahaye umuntu ubwenge n'ubwongo bukora neza. Alikuwa mkamilifu katika umbo lake lote. Yari intungane muri byose. Nao akawa katika hali moja na Mungu.
ndetse yari ameze nk'Imana. Alikuwa na hali moja na umoja na Mungu. Yari afitanye ubumwe n'Imana, ashyira hamwe nayo. Unaona roho ya unabii inavyotuambia na kutupatia nafasi ya pekee kabla ya dhambi. Murabona ko umwuka w'ubuhanuzi atujyana ahantu uko byari bimeze mbere y'icyaha. Fikra zake zilikuwa safi, ibitekerezo bye byari biboneye, na makusudi yake yakawa matakatifu. N'ibyo yabagagambiriye byari ibyera. Kila alichokitenda mwanadamu kabla ya dhambi kilikuwa ni kitakatifu. Mbere y'icyaha icyo umuntu yakoraga cyose cyari cyera, na kilikuwa na hali ya utaua katika 100%, kandi cyari gifite ubutungane 100%. Lakini kwa ajili ya kutokumtii Mungu, ariko bijyanye no kutumvira Imana, uwezo wake uligeuka ukawa mbaya. Ubushobozi bwe bwarahindutse buba bubi. Tena badala ya upendo akawa akijifikiria nafsi yake mwenyewe. Ndetse mbere aho kugira ngo akunde Imana ahinduka uwizirikana ubwe. Mnaona dhambi inavyotesa? Mbese murabona ukundi icyaha. Unajua dhambi inatesa sana. Icyaha kirangiriza. Inakuondolea ule uwepo wa Mungu na hali na utakatifu wa Mungu. Icyaha kigukura mu butungane bw'Imana no gushyira hamwe n'Imana. Inakupa hali ya unyama. Ahubwo bikaguhindura nk'inyamaswa. Badala ya kumfikiria ndugu yako, mu cyimbo cyo gutekereza mugenzi wawe, na kumfikiria hata rafiki yako aliyoko pembeni, mu cyimbo cyo gutekereza inshuti yawe iri ruhande rwawe, maisha ya mwanadamu yanakuwa ni ya kujifikiria peke yake. Imibereho y'umuntu ibi yo kwizirikana no kwikunda ubwe. Na hapo ndipo mwanadamu anafikia hatua ya kujiinua. Aho niho umwana w'umuntu akura kwishyira hejuru, hatua ya kujiona yeye anafaa sana, aka umuntu wo kwiyemera, hatua ya kujiona ya kwamba wengine hawastahili, akabona yuko abandi badakwiriye, na anahitaji sasa akuzwe, apelekwe katika sehemu asiyoifahamu. Noneho akifuza gushirwa hejuru ngo aje ahadakwiriye. Katika jambo hili kuri ingingo, dhambi inatutesa na ni dhambi ni mbaya sana. Icyaha kiratugora kandi kikatwonona. Lakini kitabu kinaendelea kuzungumza mambo yafuatayo. Ndabona byakunze. Lakini roho ya unabii inaendelea kutuambia mambo yafuatayo. Ukawanuza tugira neza amagambo akurikira. Tabia yake ikapungua nguvu kwa sababu ya kufanya dhambi. Ingeso ze zabuze imbaraga zisubira inyuma kubwo gukora icyaha. Hata yeye kwa nguvu zake peke yake alikuwa hawezi kushindana na maovu. Ndetse bigeze ubwo ku mbaraga ze atashobora guhangana n'ibibi. Mwanadamu peke yake dhambi inapoingia hawezi kushindana na jambo hilo. Icyaha kigeze mu mundu nta mbaraga z'umwana w'umuntu zashobora guhangana nacho. Ndio maana sasa hatua tunayoiendea kwamba tunahitaji sasa Yesu atupe nafasi ya pekee kwa ajili ya ushindi. Niyo mpamvu ingingo tugezeho ari uko umunyabyaha akeneye Kristo kugira ngo ashobore kunesha. Ndio maana mimi na wewe tunamhitaji Kristo. Niyo mpamvu nje nawe dukeneye Kristo, anayetupa nafasi ya pekee kwa ajili ya ushindi wa dhambi. Ariwe wadushoboza kuduha umwanya w'ingenzi wo kunesha icyaha. Mnaona mambo yanayotokea sasa hivi duniani. Mbese ntimubona ibyaduka hano muri iyi si, kwa watu wa mataifa, abantu bo hanze, hata kwa watu wa kundi la Mungu, abantu ndetse bo mwitorero. Shetani anatupa bomu. Satani aterera ibombe, na anapotupa bomu katikati ya watu wa Mungu, kandi yamaze guterera icyo gisasu mu bantu b'Imana, mambo yote yaliyoandikwa utokea. Ibyanditswe byose birasohora. Na mambo yote yanapotokea, kandi iyo bimaze kwiyerekana, kila mwenye ufahamu aliye na ufahamu wa Mungu, buri wese ufite kwiyumvisha kuvuye ku Mana, anayesoma, wundi usoma ibyanditswe, anayefuatilia, ukurikirana, anayepiga magoti na kumwambia Mungu, wundi upfukama akabwira Imana, hebu Mungu nisaidie, akavuga ati Imana mfasha. Mungu anampa nafasi ya pekee ya kuelewa kinachoendelea. Imana mu mwanya w'ingenzi wo kumenya uko ibintu bimeze. Roho ya unabii imetaja vitu vichache hapa. Umwuka w'Imana uzatubwira ibintu bikeya hano, jinsi dhambi inavyowainua wenye dhambi na kuwaweka katika sehemu sio sahihi. Uburyo icyaha kizamura abanyabyaha kikabashyira mu mwanya udakwiriye. Lakini wale ambao wanamfuata Mungu wa mbinguni, ariko bakurikira Imana yo mu ijuru, waliosimama vizuri, bahagaze neza, wanamwambia Yesu utusaidie na utuongoze. babwira Yesu ati dufashe kandi utuyobore. Hiyo ndio hatua ya mwenye dhambi anamhitaji Kristo. Hiyo niyo ntambwe y'umunyabyaha ukeneye Kristo, ili kusudi msaada mkubwa upate kupatikana, kugira ngo ashobore kubona ubufasha bukomeye. Ukurasa wa 18, tugeze kuri page ya 18 mu Kiswahili. Anasema sisi wenyewe kwa nguvu zetu hatuwezi kujiokoa, katika shimo la uovu tumeanguka. Ubwacu
ntitwabasha kwikura mu mworera icyaha cyadushizemo. Mioyo yetu mibaya kabisa basi hatuwezi kuigeuza. Imitima yacu yanduye ntitwashobora kuyihindura. Isipokuwa Yesu akiwa ndani. Uretse gusa Kristo abaye muri twe. Nasi tukiwa ndani ya Kristo. Natwe tukaba muri Yesu. Yesu atashinda juu ya kila hatia. Nibwo Yesu yatsinda buri cyaha cyose. Anasema ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Ninde washobora gukura icyiza mu kibi? Hapana awezaye. Ntawe. Kumbe kama hakuna asiyeweza. Niba nta washobora gukura icyiza mu kibi. Kumbe jibu la dhambi ni Yesu. Noneho igisubizo cy'icyaha ni Yesu gusa. Jibu la mambo yote yasiyowezekana kwa mwanadamu ni Yesu Kristo. Igisubizo kibidashoboka ku mwana w'umuntu byose ni Yesu. Kumbe hatua ninayopiga ya kwanza intambwe ya mbere nteye ni kumtafuta Yesu alipo. Gushaka Yesu aho yabari. Alafu ninamwambia Yesu, nkamubwira ndi mzigo huu ni wako. Uyu mutwaro ufite ni uwawe. Mnaona jambo kwa mfano lililotupata sasa hivi? Ati murabona ngibyo tugenda duhura nabyo muri iki gihe. Ili jambo si la kibinadamu la kupigana nao kibinadamu. Ati ntabwo ari byo kurwana nabyo ukoresha imbaraga za kimuntu. Ili jambo mwambie Yesu, Yesu mimi niko miguuni pako. Ahubwo mubwire Yesu uti ndi ku birenge byawe. Ya kwamba Yesu nitowe. Umbwire Yesu uti nkura aha hantu. Hebu Yesu unibebe. Ndashaka yuko umpeka. Hebu unipeleke katika sehemu ninayostahili. Unjana ahantu hakwiriye. Na ndio maana tumekaa hapa leo hivi. Na ndio mpamvu yo kuba duteraniye hapa. Na ndio maana tunahitaji Yesu atusimamie kwa kila hatua. Ndio mpamvu dukeneye ko Yesu aduhagararira muri buri gikorwa. Otherwise tutakwenda mbali na shetani atatufurahisha katika njia zake. Bitabaye ibyo tuzaja kure ahanejeje Satani. Dhambi ni mbaya sana. Cyane kibicha. Mwanadamu tunapoifikiria dhambi, umwana w'umuntu yatekereje icyaha, imetupatia makovu. Icyaha cyatuzaniye inkovu. Imetupatia hatia kubwa sana. Cyatuzaniye ingorane zikomeye. Imetuondolea sura ile ya Mungu. Icyaha cyadukuye mu ishusho y'Imana. Lakini tunamshukuru Yesu Kristo. Ariko turashima Yesu Kristo. Kwa kuwa amekuwa pamoja na sisi. Kwa kuwa amekuwa upande wetu. Ushindi ni hakika kwa kila mmoja wetu. Yule anayemwendea kwa moyo wa upendo. Mwokozi alisema, mtu asipozaliwa mara ya pili, yaani asipopata moyo mpya, matakwa mapya na nia mpya zenye kumuongoza kwenye uzima, hawezi kamwe kuuona ufalme wa Mungu. Mawazo yale yanayoongoza mtu kudhani kuwa anaweza kujiendeleza mema ndani yake ni uongo uletao mauti. Ndiyo maana tunamhitaji Kristo. Tunamhitaji Kristo kwa sababu yeye ndiye mwenye haki pekee. Maana Biblia imezungumza jambo hilo. Kwa kuwa hakuna mwanadamu mwenye haki ambaye anaweza kumwokoa mwanadamu mwenzake isipokuwa tu Yesu Kristo peke yake. Mwenye dhambi anakwenda kwa Kristo. Na ndiyo mwenye haki. Waraka wa Yohana wa kwanza, ile sura ya pili, mwandishi Yohana alizungumza mambo yafuatayo. Ili tumuone huyu mwenye haki na sisi wenye dhambi tunahitaji nini. Sura la mstari wa kwanza hadi ule mstari wa sita. Watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Mnaona ya kwamba hatuna njia yoyote inayoweza kutusaidia. Mimi na wewe tuliyekaa katika viwanja hivi, hata wanaotusikiliza katika mataifa ya mbali, hata madhehebu yote yanayotusikiliza, kwa kila mmoja anayetusikiliza, hakuna mwanadamu anayemwendea mwanadamu mwenzake isipokuwa tumepewa fursa ya kumwendea Yesu mwenye haki. Maana Yesu mwenye haki ndiye aliyeshinda, tena na sifa zote za kushinda. Alishinda kuzimu,
yaneshereje ikuzimu, akashinda kila hatua zote za shetani, yatsinze uburiganya bwose bw'umwanzi, akapata ushindi, abona insinzi. lakini ushindi huo ariko iyo nsinzi ni kwa ajili yangu. ni kubwacu. Kumbe tunahitaji kumuendea Kristo. Noneho dukeneye kugusanga Kristo. Ninapokamilisha kipengele hiki cha pili, namna ya kumuendea Kristo, uko ngiye kurangiza umugabane wa kabiri wo kusanga Kristo, muone ya kwamba kiu yangu niliyo nayo, reka mubone yuko inyota mfite ahangaha, kiu yako ulio nayo, inyota ukwiriye kugira nawe ni kumuendea Kristo, ni ugusanga Kristo na kumwambia, ukamubwira uti Yesu, mimi nimekuja, njewe naje, mimi kama mimi siwezi, njukondi ntacyo nashobora isipokuwa wewe, uretse wowe gusa, ukiwa ndani yangu, ubaye muri nje na mimi ndani yako, nanjye nkaba muri wowe, kila jambo naliweza, ikintu cyose nagishobora. Hata akija mkari huyu, hata akija mtu yeyote, hasa kundi lililojitenga kutoka katika sehemu hii, nubwo haza barakare n'abameze bate, hata aje kwa njia gani, ati nubwo yazanyuriye mu, aje kwa njia ya kukununua, ati yabaje kukugura, aje kwa njia ya kukutisha, yabaje kukuzana iterabwoba, wewe tayari damu ya Yesu ilishakununua, amaraso ya Yesu azaba yaramaze kukugura. Kama ni kukutisha, Wayahudi walimtisha Yesu, lakini Yesu akawashinda. Ni iterabwoba, Abayuda bateje ubwoba, ariko Yesu arahagoboka. Dhambi ilimtisha Yesu, lakini dhambi ikakimbia mbali. Icyaha cyaje kumuteza ubwoba, ariko Yesu aragitsinda. Lakini Yesu akiwa ndani yangu, hata aje wa namna gani hawezi kutisha. Lakini Yesu noneho Yesu aramutse ari muri njyewe, nta cyanshobora. Lakini inahitaji tuelewe, ariko ibi birasaba ko tubisobanukirwa. Haihitaji ushupavu, ntabwo bisaba ubwaka, haihitaji kwenda kwa haraka, ntabwo bisaba ibintu byo kwirukanga. Inahitaji urudi nyuma na upige hatua moja tena kwenda mbele. Birasaba ko usubira inyuma kandi ugatera indi ntambwe utekereje. Mwambie Yesu, nifundishe. Ukamubwira uti Yesu nyigisha. Lakini Yesu anafundisha kwa kupitia njia gani? Mbese Yesu atwigisha nyuriye mu zihe nzira? Atakufundisha kupitia jirani yako, huyo anayeamini ujumbe. Azanyurira muri mugenzi wa wizera ubutumwa. Atakufundisha kupitia mtume. Azanyurira mu ntumwa. Kuna mzee wa kanisa. Azanyurira mu mukuru w'itorero. Kuna mshiriki mwenzako. N'umwizera mugenzi. Usidharau hata kitu kidogo kinachokuijia. Ntukaje usuzugura icyo cyose. Usije ukaona ya kwamba huyu huenda na mzidi elimu. Ntugasuzugura umuntu ngo nawe murusha ubumenyi. Huyu mimi ninaishi katika nyumba nzuri, yeye anaishi katika nyumba ya makuti. Uvuguti njyewe ndi mu nzu y'ikitabashwa, wari mu nzu y'ibyatsi. Mimi nina gari, yeye hana gari. Njyewe mfite imodoka, we ntagira na busa. Mimi ninasafiri kwenda mbali, yeye anasafiri kwenda karibu. Njyewe njya nkora ingendo za kure wakaba. Ujumbe unapokuja kama ni wa Kristo, ubutumwa buje ari ubwa Yesu, ujue ya kwamba umekuja katika sehemu yako ya kuokoa. Umenye yuko uje kugukiza. Unajua Mungu anaweza akakutoa hapa. Imana ishobora kugukura hanga. Akakutoa hapa akakupeleka mkoa wa Mashariki. Ati Imana ishobora kukuvana hani kakujana iburasirazuba bw'iki gihugu. Kumbe katika mkoa wa Mashariki ndiko Mungu amekuandalia njia za kupona. Na ubwo kwimukira iburasirazuba arizo nzira zo kugukiza. Mungu anaweza kukutoa akakupeleka Ulaya. Imana ishobora kukuvana hano ukimukira Ulaya. Kumbe Ulaya ndiko kuna njia ya kuweza kuokoa wewe. Ulaya ariho inzira zo kugukiza zizaboneka. Lakini vile vile Mungu anaweza kutoa nyumbani kwako akakuleta hapa. Ariko nanone Imana yagukuriwa aho utuye ukaza. Kumbe hapa ndipo kuna njia ya kupona. Hano akaba ari Imana yashatse kugukiza. Unaona jinsi Mungu anavyotupeleka katika hali inayostahili. Tunamhitaji Yesu dukeneye Kristo aliyefia msalaba, waguye ku msalaba, damu ikamwagika, amaraso ye arameneka, damu ya thamani, amaraso y'igiciro inayopaswa kupewa nafasi ya kwanza, akwiriye guhabwa umwanya wa mbere kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu, kubera agakiza k'umuntu. Kumbe tunamhitaji Yesu kwa ajili ya wokovu. Noneho dukeneye Yesu kugira ngo tubone agakiza. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya pili, uyu wari umugabane wa kabiri, lakini ikiwa ni sehemu ya kwanza kuhusiana na dhambi. Ariko nanone ari umugabane wa mbere mu bijyanye n'icyaha. Tunakwenda katika sehemu ya pili. Reka tujye ku mugabane wa kabiri, jinsi Yesu anavyotuliza dhoruba, uko Yesu ajaturisha umuraba. Katika sehemu hii vile vile rero muri uyu mugabane nitakwenda kuangalia kwa haraka vipengele viwili. Ndihutira kuja mu ngingo ebyiri. Na ni visa viwili. Kandi ni ibintu bibiri. Visa hivyo vinapatikana katika kile kitabu cha Mathayo 8. Byombi boneka muri Mathayo igice cha 8. Mathayo 8. Mathayo igice cha 8. Anazungumza mambo yafuatayo. Hari aya magambo akurikira. Ngoja tufike Mathayo 8. Mathayo igice cha 8. Mathayo 8 ina visa vingi, lakini nitachukua visa viwili tu kwa ajili ya somo letu hapa. Mathayo 8 harimo ibitekerezo byinshi ariko ndafata bibiri. Nitaanzia fungu la 23 hadi ile fungu la 34. Pale kuna dhoruba kama dhoruba. Ahanga tuwasanga umuraba nk'umuraba. Lakini vile vile kuna dhoruba katika maisha ya mwanadamu. Ariko mu mibereho y'umuntu habamwe imiraba. Katika hali ya magonjwa.
biturutse ku ndwara. Nitaanza sehemu ya kwanza ya dhoruba. Ndafata umugabane wa mbere w'umuraba. Dhoruba kama upepo. Noneho umuraba w'umuyaga nyine. Asante sana. Fungu la 23 anazungumza mambo yafuatayo. Umurongo wa 23 handitsemo aya magambo. Akapanda chomboni, yikira mu bwato, wanafunzi wake wakamfuata, bajyana nawe. Kukawa na msukosuko mkuu baharini, umuyaga uba mwinshi mu nyanja, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi. Ubwato burengerwa n'umuraba, naye alikuwa amelala usingizi. Ariko Yesu yarasinziriye. Wanafunzi wake wakamwendea, baraza abigishwa be baramukangura bati, wakamwamusha, baramukangura, wakasema, baravuga bati, Bwana, databuja, tuokoe, dukize, tunaangamia, turapfuye. Mnaona hicho kisa? Mbese ibyo murabyumva? Unajua Yesu alilala kwa makusudi kabisa. Yesu yabyanye ubwende. Mbingu ziliseti kwa makusudi kabisa. Ijuru ryabikoze ku bwende. Na ilikuwa ni nafasi ya pekee wanafunzi waendelee kujifunza juu ya Kristo. Kandi wari umwanya w'ingenzi kugira ngo abigishwa bige ibya Yesu. Na ilikuwa ni nafasi ya pekee wanafunzi wamtegemee Kristo. Kandi wari umwanya w'ingenzi ngo abigishwa biringire Kristo. Awaondolee hali ya kujitegemea wao wenyewe. Kugira ngo abakuremo kwiyiringira ubwabo. Ndio maana alipokwenda, niyo mpamvu igihe yaragiye, yeye akarara, we aragenda araryama, na dhoruba ikaja. umuraba uraza, na dhoruba ilipokuja, umuraba umaze kuza, wanafunzi waliona shida kwa kweli. abigishwa bagira ingorane. Sikiliza fungu la 26, umurongo wa 26, akawaambia, arabaza ati, mbona mmekuwa waoga enyi wenye imani haba? niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera guke? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, n'inyanja, na bahari n'inyanja, kukawa shwari. biratuza rwose. Wale watu wakamaka wakisema, abantu baratangara bati, huyu ni mtu wa namna gani? ni muntu ki? Hata pepo na bahari za mti, umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Sikilizeni wapenzi, aha ni muhatega amatwi cyane. hapa kuna dhoruba. Aha ngaha turahabona umuraba. Ila dhoruba ambayo wanafunzi walizungumzia, uwo muraba wavuzwe n'abigishwa, ilikuwa ni dhoruba ambayo kwa kweli ukiangalia katika hali ya kibinadamu ni dhoruba unaiona hivi. wari umuraba urebye mu buryo bw'umwana w'umuntu. Lakini leo tuna dhoruba. Ariko muri iyi minsi dufite umuraba. Yesu ametulia pembeni. Yesu nawe araruhutse ku ruhande. Hakuna mwanadamu anayeweza kutuliza dhoruba inayomkumba isipokuwa tu Yesu awe pale amsaidie. Mwana w'umuntu washobora guturisha uwo muraba uretse Yesu wenyine. Roho ya unabii tuambia jambo hilo katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Akagusa mambo yafuatayo. Umuhanuzi kazi yavuze kuri ayo magambo. Katika ile sura ya 33 na 5. Ule ukurasa wa Kiswahili 183 Baswahili ni 188 hadi 188. Birakomeje bigeze kuri iyo page. Sikilizeni muone jinsi Yesu alivyosaidia lile kundi na jinsi anavyotusaidia kwa sasa. Mutega amatwi numva ko Yesu yafashije abo bantu nuko agenda dufasha muri iki gihe. Anasema mawimbi yaliunguruma, imiraba yakazaga urusaku, yakisukumwa na upepo mkali, amazi yasunikwaga n'umuyaga ukaze cyane, yakaingia ndani ya mashua, maze yiroha mu bwato, ikawa kivumbi. nuko ibintu birakomera. Hapo wavuvi washujaa walipata taabu sana kukiongoza chombo chao. Abarovyi b'intwari bagerageje guhangana n'uwo muraba, juhudi yao haikufaulu, umwete wabo ntacyo wagezeho, wakakata tamaa ya kuokoa, bacika intege, babona batakirokotse, maana waliona kuwa mashua yao inazidi kudidimia chini. Wanafunzi wakishughulika katika kujitahidi kujiokoa, walisahau kuwa Yesu alikuwa mashuani. Sasa wakaona kuwa kifo kinawaijia. Walikumbuka yule ambaye ndiye wokovu wao, ambaye ndiye angewaagiza, aliwaagiza kuvuka ng'ambo ya ziwa. Yeye ndio tumaini lao tu. Bibagiwe kwa ari we byiringiro byabo rukumbi. Unajua walikuwa naye mashuani humo, bari kumwe nawe muri iyo urungo bwato, lakini shetani tayari ariko Satani alikuwa amewapa nafasi ya kusahau ya kwamba wana Yesu Kristo ndani ya mashua. Yari yabibagije yuko mu bwato bafite, baada ya kushughulika kwa muda na kuona ya kwamba hawawezi, bamaze gukora iyo bwabaga no kunanirwa, Roho wa Mungu akaja akawapiga katika vichwa vyao. Umwuka w'Imana azana mu bwenge bwabo. Una Yesu
Yesu ntarahanga. Aha, kumbe tuna Yesu ndani ya mashua. Baribuka bati dufite Yesu mu bwato. Wakaondoka haraka kwenda kumwamsha Kristo. Baramwihutira bajya gukangura Yesu. Roho ya unabii na ripoti inasema kwamba lakini anasema lakini sauti zao zilififia kwa ajili ya ngurumo kuu ya tufani. Ariko ijwi ryabo ryamarwaga n'urusaku rw'umuraba. Na wakusikia mtu akiwajibu. Ntabwo basobanukirwaga iyo umuntu wakashikwa na hofu na wasiwasi sana. Yabasubizaga maze bagira ubwoba bwinshi. Je, huyu anayefukuza pepo na magonjwa hata na kifo hana uwezo juu ya tufani hii? Hatari wao ndi ukiza indwara kirukana n'abadaimoni nta ubasha afite kuri uyu muraba. Wala hawezi kuwaokoa wanafunzi wake katika bara hili. Cyangwa ntiyashobora gukiza abigishwa be izi ngorane. Je, ni kusema ya kwamba Yesu ajali? Mbese nuvuga ko Yesu ataraha. Yesu alikuwa anajali. Yesu mbese atarabitayeho, yarabitayeho. Sikilizeni wapenzi. Ndagira ngo mutega. Yesu anajali kila hatua. Yesu yarabitayeho kuri buri ntambwe. Lakini anataka mwanadamu naye ashughulika katika sehemu yake. Ari abatwitayeho ariko bashaka kugira ngo umwana w'umuntu wagira uruhare runaka. Anataka na wewe uchukue nafasi yako. Arashaka ko nawe umwanya wawe ufata. Ili umwende. Kugira ngo noneho umusange. Tuna mgawanyiko sasa hivi. Muri iki gihe hariho kunyuranya. Mnaona sasa tunavyotaabika. Ati muone kwa abantu barushe. Lakini naona nataka uchukue nafasi umwendee hata mwinjilisti. Ariko Imana irashaka yuko nawe ukora uruhare rwawe ugasanga umubwiriza butumwa. Hivi haya mambo yakoje? Ukavubaza uti mesi ibintu bimeze. Hebu tusaidiane kwa jambo hili. Reka dufatanye muri iki kintu. Na ndio maana unaona vile vipengele vinane vile vya Wanyarukari. Niyo mpamvu ubona mu ngingo zigize 8 z'abarwanya ukuri. Hakuna msingi wa imani ambao ya kwamba watu wa Mungu wameuvunja. Nta ngorane nimwe yerekana yuko abantu b'Imana barenza amahame. Ni madai ya wanadamu ya kibinadamu ya kutaka kuwainua wanadamu. Ibitekerezo by'abana b'abantu bashaka kuzamura abandi bana b'abantu. Kumbe tutakapojifunza vile vipengele vinane walivyoviweka dhidi ya watu wa Mungu. Nitumara kwiga ibyanditswe byera tubigereranya n'izo ngingo. Hata tukavielewa vizuri. Kandi tukabisobanukirwa. Kila mmoja atakuwa na usalama. Buri wese azagira. Na utakapokuwa na usalama unamwendea Yesu. Kandi uzabizatumusanga Yesu. Unaona Yesu? Yesu maze umubwira uti urabona umwana w'Imana. Sasa nisaidie juu ya jambo hili. Mfasha muri iki kibazo. Na Yesu anasimama. Yesu azahaguruka. Na Yesu anakupigania. Kandi azakurwanirira. Na ndio maana ninapouangalia mkutano, niyo mpamvu igihe ndeba iteraniro, moyo wangu unakuwa na amani. Umutima wanjye uratuza ukagira umutekano. Unajua nimetoka Tanzania. Njewe navuye Tanzania. Pamoja na Watanzania wenzangu nina ndugu Mujura, nina ndugu Muzeza pamoja na Emmanuel yuko hapa. Ati hano ndi kubona abagenzi banje bageze kuri 3. Lakini mimi nimekuja sina wasiwasi. Ati ariko naje nta ngorane mfite. Sina wasiwasi juu ya Rwanda. Ntabwo mfite umutuzo n'umutekano. Sina wasiwasi juu ya Kongo. Ati ntafite kibazo muri Kongo cyangwa maana watu wa Kongo watarudi katika kutano hili. Kuko abakongomani bari buve muri lite. Lakini wale waliosimama kwa ajili ya kuunda ila wasipotubu iyo dhambi haraka sana. Ati ariko abantu bahagurutse arabo guhimba ibinyoma batihanye mu mitima. Maana kundi kubwa liko nyuma yao lisiloelewa. Kuko abantu benshi baba bari nyuma yabo badasobanukiwe. Lakini wanaosimamia jambo hilo kama Kora, ariko abahagarariye ibyo binyoma nka Kora, kama Dathani, bameze nka Datani, kama Ibrahimu, wakiwa kama Abrahamu, bameze nka Biramu, wakiwa ni viongozi wa kusimamia ila akaba araba iyobozi bahagarariye uburiganya, ardhi itapasuka na itawameza. Ardhi itapasuka na itawameza. Utaka uzasama bubamiri. Hao ni wachache wanaosimama kwa ajili ya kutafuta umaarufu wa dunia. Kuko baba bari gushaka ibyo bahiro byo mwisi. Ogopeni sana juu ya jambo hilo. Muje mutinya kubera yeyote aliyefika katika mkutano huu, umuntu wese wageze muri lite, anaendelea kusikiliza mafundisho haya, ari ateza matwi ivyo, hata na wakufunzi wengine watakaoendelea kusimama, nabandi bigisha bari bukurikireho, wanatuleta kwa Kristo, watuzana kuri Yesu ambaye anatupa nafasi ya pekee kumwangalia yeye. Kuko ari uduha umwanya wo kugira ngo tumurebe. Unajua kuna kisa katika Biblia. Ati mushobora kubona ikintu muri Biblia. Kuna kisa sitakisoma. Ati byo sinza kubisoma. Naomba nikinukuu tu haraka haraka. Ati reka mbasabe ko binyuramo nihuta. Yohana yule aliyekuwa nyikani, Yohana wali mu butayu, ambaye Mungu alimweka kwa ajili ya maandalizi ya Kristo. Imana yamushizeho ngo ategurize Kristo. Yohana alikuwa na wanafunzi wake. Yohana yafite abigishwa be. Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Yesu akagira be. Sasa angalieni jinsi ilivyotokea. Tunataka tujifunze kwa Yohana Mbatizaji. Tunagira ngo twigire kuri Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alikuwa na uelewa mzuri sana ambao Mungu alimpatia. Yohana yafite gusobanukirwa gukomeye yahawe ni. Lakini ule uelewa anahitaji na sisi tuwe nao. Ndanifuza ko ubwo bumenyi natwe tubugira. Yeye usemi wake ilikuwa ni kwamba imvugo ya Yohana yaravugaga ngo yeye hana budi kuzidi. Akavuga ati birakwiye
birakwiriye yuko nshishwa bugufi, bali mimi kupungua. Yesu agashirwa hejuru. Unajua wale wanafunzi wa Yohana, urabona abigishwa ba Yohana, kama Yohana asingelikuwa na haki ya Kristo ya kuweza kuchanganua mambo, Yohana yatagira gukiranuka kwa Kristo ngo amenye gusobanukirwa, angelikubali kutawazwa atakuwa mfalme. Yari kwimikwa kagirwa umwami, na alikuwa na kundi, kandi yari afite itsinda rinini. Kama mnavyoona makundi haya sasa, nkuko mujya mubona amatsinda ariho kwisi, hili ni kundi moja, itsinda igihande kikaba na kuna kundi lingine, kandi hakaba ikindi gice. Lakini na sisi tunaofundishwa, twebwe tuba twigishwa noneho, lazima tuwe na uelewa, ni byiza kugusobanukirwa, maana makundi ya watu, kuko ibyo bice by'abantu na viongozi wakiwa wamesimama mbele, n'abayobozi babyo, makundi yale vile vile yanawapiganisha watu, kuko baje bagonganisha abantu. Lakini walipoelewa, ariko bamaze gusobanukirwa, kusudi langu nataka mulielewe, umugambi wanje ndagira ngo mumenye, wale wanaosimama nyuma ya viongozi, abari inyuma bakurikiye abayobozi runaka, wanapaswa waelewe, baba bakwiye kumenya. Hatutembei kwa uelewa wa aliyesimama mbele, ntabwo tuba tuyoborwa n'ubumenyi bw'uri imbere. Tunasimama tukitembea na uelewa kwa kiongozi, lakini uelewa utokao mbinguni kwa kila mmoja. Tuba tugenda tuyobowe, ariko twizera gusobanukirwa duhabwa n'ijuru. Ndio maana Yohana aliposimama sasa ili aiandae njia ya Kristo, Yohana igihe yahagurutse ashaka gutegura inzira ya Kristo, walipokwenda wanafunzi, abigishwa be bamuguriye, wakamuletea taarifa, bamuzanira makuru. Taarifa hizo Yohana alizipokea na alizifurahia. Ayo makuru arayakira kandi arayishimira. Hicho ni kisa cha Yohana ambacho kinatupa nafasi ya kwamba acha yeye azidi bali mimi nipungue. Ibyo twigira kuri Yohana yaravuze ati reka nshishwe bugufi Yesu ashirwe hejuru. Hakuwa na majivuno, nta kwiyemera yari afite, hakutaka kujiinua, ntabwo yashaka kwishira hejuru, hakutaka kuukuu, ntabwo yashakaga gukomera. Maana angelikubali ukuu, Yohana angetawazwa kuwa mkuu, yaza kubishaka rwose, yari kwimikwa, lakini alikubali ya kwamba mimi naandaa njia ya Kristo, yeye ndiye anazidi. Ariko yaravuze ati njyewe ndi umuranga, ndi gutegura inzira, Kristo ni uri hejuru. Mimi kama mwinjilisti, njyewe nk'umubwiriza, mimi kama mshiriki, njyewe nk'umwizera, mimi kama shemasi, njyewe nk'umudiakoni, ninahitaji nimwambie Yesu apite. Keneye ko Kristo aje imbere, yeye ndiye mkuu, kuko ari we mukuru, mimi ninafuata, njyewe nkamukurikira. Kisa cha pili katika sehemu hii, cha kabiri kuri iyi ngingo, fungu lile la 28, umurongo wa 28, naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Wagerasi, endelea, amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni, watu wawili wenye pepo walikutana naye, abantu babiri batewe n'abadayimoni, wanatoka makaburini, bava mu mva, wakali mno hata asiweze kuipitia njia hii, barabasazi cyane bituma nta utinyuka kunyura muri iyo nzira. Natazama wakapiga kelele, barataka cyane bati, je, wakisema, duhuriye he mwana w'Imana? Tuna nini nawe mwana wa Mungu? Ndio. Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Sikiliza kisa hiki cha pili. Ngaho mutega amatwi iyi ngingo ya kabiri. Ni hali ya wanadamu ambayo inamtesa kila anayemwendea Kristo. Ibu ni uburyo Satani ajya akoresha kugira ngo abuze amahoro umuntu wese ugusanga Kristo. Na hizi ndizo dhoruba ambazo Yesu anazituliza. Kandi niyo miraba Yesu ajya aturisha. Walipomuona Yesu anakuja, igihe babonaga Yesu aje, na kazi hii waliifanya watu wengine kabla ya Kristo hapo, kandi uyu murimo wari warakozwe mbere ya Kristo, lakini wasiweze, ariko bari barananiwe. Biblia inatupa ripoti ya kwamba wale watu walikuwa ni wakali. Biblia tubwira yuko abantu bari bakaze cyane. Si watu waliokuwa wakali, ntabwo ari abantu bari bakaze ubwabo, ila shetani ndani ya mioyo yao ndiye aliyekuwa ni mkali. Satani ari muri bo, alikuwa anawatesa watu wa njia hii, yari yarabamaze abamerera n'aba bantu, lakini vile vile alikuwa anawatesa hao aliokuwa ndani yao, ariko nabo yari arimo Satani, nabo yari yarabamereye nabo. Lakini walipomuona Yesu, ariko ubwo babonaga Yesu, na mapepo yote yakamuona Yesu, abadayimoni bose babonye Yesu, yakasema, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Baravuga bati, duhuriye he mwana w'Imana? Katika ujumbe wa saa ya mwisho tunaokwenda kubeba na kupeleka katika ulimwengu, ubutumwa buheruka dufite kandi dushiriye. Hatuna maana ya kwamba ulimwengu uende utuogope, ntabwo ari ngombwa ku isi dutinya. Tuna maana ya kwamba ulimwengu ukubali na kushusha ila zote zilizo katika mioyo ya wanadamu. Birakwiriye yuko isi imenye icyo dufite igacishwa bugufi. Ndio maana tunabeba
tumebeba ujumbe, niyo mpamvu dufite ubutumwa, tunakwenda kwa nguvu zote, kandi tukagenda mu mbaraga z'Imana, na tunamwambia Yesu tembea pamoja na sisi. Tukabwira Yesu tuti ngwino jane natwe. Katika ukurasa wa 187 urupapuro rw'ijana na 87 napenda nisome maneno machache sana gusoma amagambo make cyane ambayo ndio yatakuwa maneno ya mwisho. Ariyo tuza guherukiraho. Tunapomfuata Yesu hatua kwa hatua, iyo dukurikiye Yesu ntambwe ku ntambwe, tutakuwa na jambo la kusimulia katika maongezi yetu, tuzaba dufite ibyo tuganiriza mu biganiro byacu na maishani mwetu, no mu mibereho. Unajua tuko katika uwanja huu, ubu turi muri Kigitera na hanga, tumetoka katika sehemu mbalimbali, bavuye ahantu hatandukanye. Wale walioingia hapa tangu Jumapili, abaje hano hereye kwa mbere w'Isabato, na shuhuda mbalimbali zimetolewa hapa. ubuhamya bwinshi bwagiye butanga. Tuna mambo mengi ya kusimulia, dufite byinshi dushobora kuganira, tuna mambo mengi ya kusema, dufite byinshi byo kuvuga. Kuna shuhuda ambazo tumeziona, hari ubuhamya bw'ibyo twabonye, tuna shuhuda ambazo tumezisikia sisi hari wenyewe ibyo twumvise ubwacu juu ya wapinzani wa neno la Mungu, bitewe n'abarwanya umurimo w'Imana, maneno yakisema na maneno makuu katika uwanja huu. byinshi biba byaravugiwe ahangaha. Tunamhitaji Yesu apate kututangulia, dukeneye Kristo kugira ngo atujie, yeye atuongoze kutufikisha katika kilele, ngo atuyobore kugeza iyo atugeza. Maneno ya mwisho anasema yafuatayo: amagambo aheruka aravuga ati, ijapokuwa watu wa Gerasa nubwo abantu b'i Galeyadi hawakumpokea Yesu, batamwakiriye Yesu, hakuwaacha gizani, ntabwo yabarekeye mu mwijima, hawakusikia maneno yake, ntabwo biyumviye amagambo ya Yesu, hawakujua lolote juu yake, ntacyo bamenye kimwerekeyeho. Kwa hiyo aliwatumia nuru kwa njia ya wale waliomkubali, ahubwo yaboherereje umucyo binyuriye muri babandi bamwemeye. Unajua utengano wa Wayahudi katika viunga mbalimbali vya Yerusalemu na sehemu nyingine, uko Abayuda bari batandukanye mu mpande ziherereye n'icyo gihugu. Mbingu zina seti au zinaweka mtu ambaye atakufikishia ujumbe. Ijuru riba ryararinganije umuntu uzakugezaho ubutumwa. Yesu aliweka watu waliosimama, Yesu yashize abantu bari bahagaze, tena waliosimama vizuri, abantu bari bahagaze neza, na ndio maana tunahitaji kusimama vizuri. Niyo mpamvu dukeneye guhagarara, na hao watu waliokoa Gerasa, kandi abo bantu nibo bagiye gukiza b'i Galeyadi. Anasema kuangamia kwa nguruwe, kwa kurimbuka kw'ingurube kuliwaamsha watu wote kuliko kwa kitu kinginecho, kwatumye abantu bakanguka kuruta ikindi kintu cyose, kumwelekea Kristo. bituma berekera Yesu. Watu walioponywa walikubali kuwa mashahidi wa uwezo wake, babandi bari bakize bemeye kuba bahamya b'imbaraga za Yesu, wakiwa mifereji ya nuru yake, bahinduka imiyoboro y'umucyo na wajumbe wa Mungu. baba intumwa z'Imana. Milango ilifunguka, imiryango yarakinguka katika nchi nzima. muri icyo gihugu cyose, Yesu aliporudi Dekapoli, Yesu yasuye Dekapoli, watu maelfu walisikia neno lake, abandi bihumbi bamuteza amatwi. Hata watenda maovu pia ndetse n'abanyabyaha ruharwa hutumika kutenda mema, nabo bajya bakoreshwa ibyiza. Tunapoelekea mwisho wa wakati, ubwo twerekeye ku iherezo ry'ibihe, Mungu anafungua njia, Imana iriwe kingura inzira, Mungu anafungua mifereji, Imana iri gukingura imiyoboro. Kila mmoja anakuwa ni shahidi wa mwingine, buri wese agahinduka umuhamya kuri mugenzi, kila mmoja anakuwa ni msaada kwa mwingine, buri wese akaba umufasha kuri mugenzi, ili dhambi isitutawale, kugira ngo icyaha kitadutegeka. Lazima nimwendee Kristo kwa njia ya mmoja wapo aliyoko katika kundi hili. Ni ngombwa gusanga mwene data uwari we wese. Ushuhuda tulioupata, ubuhamya twabonye, huenda kuna wengine wamechelewa, hari abandi baba barakererewe, lakini Mungu atawafungulia njia angalau kidogo. Imani izabacira inzira. Wale wote tuliosikiliza ushuhuda, abantu bose twabwumvise, na tunapoendelea kujifunza maneno haya, kandi dukomeza kwiga ijambo ry'Imana, tumwambie Yesu, tubwire Yesu tuti yetu utusaidie, turasaba ko udufasha, tusirudi kama tulivyokuja, twegutaha uko twaje. Tunahitaji kurudi na Kristo ndani yetu, gutana Kristo mu mitima yacu, atuonyesha sheria yake, atwereka amategeko ye, sheria yake iliyo takatifu, ya mategeko ye, tena sheria iliyo njema, kandi amategeko meza, na tena sheria iliyo kamili, kandi amategeko yuzuye. Fungu letu la mwisho kabisa, umurongo wacu heruka rwose, 32 Zaburi 32, fungu lile la kwanza na la pili, umurongo wa mbere n'uwa kabiri, anasema maneno yafuatayo. amagambo akurikira arahari. 32 ya Zaburi. Ndio nimefika, soma. Heri aliyesamehewa dhambi, ahirwa babariwe icumuro na kusiriwa makosa yake. ibyaha bye bigatwikirwa. Jambo la muhimu katika maisha ya mwanadamu, ikintu cy'ingenzi mu mibereho y'umwana w'umuntu. Kumbukeni kuna somo moja lilitolewa hapa na mtumishi wa Mungu, mwibuke ikigisho kigishwe n'umugaragu w'Imana, akizungumzia vile vitabu vitatu ambavyo viko mbinguni, avuga bya bitabo bitatu biri mu ijuru, ambavyo majina yetu yanachezwa pale huku na huku, kandi byanditswe mu mazina yacu. Lakini jambo la muhimu tunahitaji ya kwamba heri aliyesamehewa dhambi
dufite no gutekereza nuko uhirwa ari wababariwe ibicumuro na kusitiriwa makosa yake. Ibyaha bye bigatwikirwa. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu, Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, ambaye rohoni mwake amna hila. umutima we ntube mu buriganya. Mungu wetu atubariki. Imana iduhumugishe. Mungu atupe nafasi ya pekee. Imana iduhe umwanya w'ingenzi. Tuondoe ila za shetani, kugira ngo uburiganya bwa Satani tumukure mu mitima yacu. Tumwambie Yesu tupatie nafasi ya pekee. Tusabe Yesu ngo duhe umwanya w'ingenzi. Tunahitaji kwenda mbinguni. Dukeneye kujya mu ijuru. Sisi na watoto wetu, twebwe n'abana bacu, na vijana wetu, n'abasore bacu, na mama zetu, n'ababyeyi bacu, na wazee wetu, na badata, na majirani zetu. n'abaturanyi bacu. Mungu atubariki. Imana idufashe katika jina la Yesu mwokozi wetu. Mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Amen.